Kanengana ya gwichania kurwase chinsemo cha Mwembe iwe kutoka ime ward ya Kisii Central bunge ya Nyarwali Chache county ya Kisii ase litukali mulio kama gayo kane kunga umubiri wo mungina gusoma swati wa mabwe myaka ya gatwa onyara kabaga gotoka gotindekire chinsemo echo litukali alero nigo mugebere uyo nyaka bagotinda kurwa na hobo tuki nigo bagendete kubwatakana monega korekyo chingaki umukagerwa umonene asiekeire asegetaseni kyabanyanyimbo muna gutumira mulikito Daniel Ontere. Asili tuko liya kaberero abamenya baiga nigo babere bakorinda umubero nyagusira zipora maube w'imyaka menene niyemagaga yichinkoma kubwatanse unanigo atindikire gesonekega kyo mwancho ye wa matuka mange nyagusira umutakanwa asige kabono niginka yaye era sensemo yere nyamwamo imyanyeri bari Chache county ya Kisii uyo magaga yuko kwa mugaka ochage tobosani numubura konde kurwa Mwembe asomo cyobusongo ukubwatana kwabere asige kabono nabuna asichinga kichinyinge zipora onyetali rya nyamwamo rero ryo nigare senka yaye ya kabere Mwembe kubwatekana nayo nyagusira nigegotebekana abaire kaborete asigeka kimiti nyebere wikabwe igoro magoroba chinga kiri musu lyegwekanete kurwa segetenga keri toke nemerewelyo yuko yoligia wagachaka mwana yo minto yasireta matuka mange ekero mwana minto asira matuka mange onya kumurigitore ntwamanyora igoro mambia tukate kutisibaro tokira somonto ketokarasa amangenda tamobita segesa ngaboriyo no mani ngisibaro minta ingongentu dare ngomwana gusomonto somete ngabanya koboria nakitoga kora natogere bakotu no twarire rabo tukogima tugacha bakora ngarumwana minto asatine kire asama tokabekire ngaboriyo minto sibaro minto kwakure no rega taigo kwana asense mwende abamenya baiga ngo bakwanira sara yakire kubwatekana negekoreke no gwicanigwa kwabo uko kwirere ubugima bw'umungino yiga kubutuka mu basokano tu yaibu sana kuona kitu masisi kama haya. Hii masisi hajawahi kuonekana kwa dunia hii, mtu akiwa na watu wake tena anaenda kuchunga mali yake tena kusikia ameuliwa na nchi anauliwa ni nchi ya kielela. Magaga yukuganya asiri tukuligima magoroba ya rero mubero iga nigo tindo kurwa nabo bisa ba DCI bakubwatirana nabo bisa bande asuirwa goika senkendo kwenekia egekorekyo no mokomanda bubanyimbo ase Kisii Central Musa Imamai oteba tayaro mukageru munene unaligwe. Tuko na mshukiwa ambayo tuko naye na katika uchunguzi wetu tutajua kama alihusika katika maafa ya huyo mama ambaye mwili yake tumechimbua sasa hivi. Kubwatekana negekorekega kyogo ichania nigobona bobisa bobutenere kurwa sensemeye nabo bisa babanyimbo bayenekeire bamenyi bensemeye buno botuki bocikwango igwa nomokegero gwikigwa bosyo bwekegambero nkuribo derege daseni kyagetembe kurega Mwembe imenyere bari Chache hasi county ya Kisii ritrene nguruko Daniel Ontiri.